Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Mbaye ikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru yanone ku itariki ya 14 z'ukwa 11 kwa 2025 mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo. Mije Profe yahawe igihe ntarengwa cyo gukemura ibibazo by'igwingira. N'abagororwa 85 bakoze ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha bare ku igifungo cyabo kitarangiye. Mu karere ka Rubavu Hadutse Ibicurane bifite ubukana bukomeye bimaze guhitana abana batatu. Intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zageze Doha nyuma y'iminsi zitegerejwe. Depite Boji Sangala yatorewe kuba president w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho muri Uvira icyoba ni cyose mu ngabo z'u Burundi. Igihugu cya Tanzania cyo cyamaze kunoza umugambi wo gucyura ku ngufu impunzi z'abarundi. Ni mu gihe umuryango wa Afrika yunze ubumwe wo wanyomoje Trump wemeje ko abakristo bari gukorerwa genocide muri Nigeria. Abantu 29 bo bapfiriye mu gitero karunduru Uburusiya bwagabye mu murwa mukuru wa Ukraine Kiev. Mu gihugu cy'Ubuhinde abakozi b'abagore bagiye gushyirirwa ikiruhuko mu gihe bari mu mihango. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya company Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi company yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona appartement zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Bayikaze muri amakuru arambuye duhereye ku muyobozi w'ikirenga wa Katari utegerejwe mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi w'ikirenga wa Katari biravugwa ko azagira uruzinduko rw'iminsi 2 mu Rwanda mu cyumweru gitaha nyuma akava yerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru aravuga ko Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani azasura u Rwanda kuwa 2 ku itariki ya 18 z'uku kwezi, akava mu Rwanda ahita yerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho mu bihugu byombi azagirana ibiganiro n'abakuru b'ibihugu. Emiri wa Katari yaherukaga guhuza Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biganiro bigamije guhosha umwuka mubi maze igihe hagati y'ibihugu byombi ku itariki ya 18 z'ukwa gatatu k'uyu mwaka. Kugeza ubu abakurikirana hafi bibera mu karere baremeza ko n'ubundi kigenzuye umuyobozi w'ikirenga ari ku bibazo by'amakimbirane amaze igihe mu bihugu byombi. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yaherukaga mu Rwanda mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 3 ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 4 mu 2019. Ubwo yageraga mu Rwanda ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali Kanombe yakiriwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mije Profe yahawe igihe ntarengwa cyo gukemura ibibazo by'igwingira mu bana. Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Mije Profe yahawe igihe cy'amezi 12 ngo ibe yakemuye ibibazo bigaragara mu mirire mibi n'igwingira ry'abana bato. Numwe mu myanzuro yafashwe ubwo inteko rusange y'umutwe w'abadepite yagezwagaho raporo na komisiyo y'imibereho y'abaturage ubwo yagenzuraga ikibazo cy'imirire mibi n'igwingira mu bana bato. Bimwe mu bibazo byagaragaye bituma abana bagaragaraho imirire mibi n'igwingira harimo icyuko amarerero akorera mu ngo adakora uko bikwiye, no kuvuga ko adakora buri munsi, atabona amafunguro ahagije kandi yujuje intungamubiri, amahugurwa y'abarezi adahagije ndetse n'ibindi. Ku rundi ruhande ari imyumvire y'abaturage ikiri hasi mu kwita ku bana
by'abana, ibura ry'inyunganiramirire hamwe na hamwe bimwe mu bigo nderabuzima bidafite abakozi bashinzwe imirire, imikorere n'imikoranire hagati y'inzego itanoze mu kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana bato, ubuke bw'ibikoresho by'abajyanama b'ubuzima bifashisha mu gufata ibipimo by'abana ndetse n'ibishaje bikeneye gusimbuzwa. Kuri ibi bibazo byagaragaye, abadepite basabye ko hakomeza gushyirwa imbaraga mu kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana bato kugira ngo hategurwe ejo hazaza heza h'igihugu. Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite yasabye Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango gukemura ibibazo bigaragara muri gahunda yo kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana bato, harimo imitegurire y'indyo yuzuye itanoze, uruhare rw'ababyeyi rutaboneka uko bikwiye, imikorere y'igikoni cy'umudugudu itanoze n'isuku idahagije bigakorwa mu gihe kitarenze amezi 12. Undi mwanzuro ni ugukemura ibibazo bigaragara mu mikorere y'ingombonezamikurire biboneka mu ngo z'abaturage, harimo abatabona ifunguro buri munsi, amahugurwa ku barezi adahuje n'imfashanyigisho zifasha gukangura ubwonko bw'abana no kubategura kujya mu mashuri abanza mu gihe kitarenze amezi 12. Abagororwa 85 bakoze ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha barekuwe igifungo cyabo kitarangiye. Urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS rwatangaje ko abantu 85 bagororerwa mu igororero rya Nyarugenge riri Mageragere barekuwe nyuma yo kugirana n'umushinjacyaha ndetse nabo bakoreye ibyaha ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. Abarekuwe harimo abari barakatiwe igifungo gisubitswe n'abandi bari kuzakatirwa. Byatangajwe ubwo hatangizwaga ku mugaragaro gahunda y'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha mu bagororwa kugira ngo bagabanyirizwe ibihano. Ni gahunda yatangirijwe ku mugaragaro mu igororero rya Mageragere Kigali rigororerwamo abagororwa 10,813 barimo abagore 1,315. Gusa iyi gahunda yari imaze iminsi mike ikorwa n'ahandi mu magororero hirya no hino mu gihugu. Iyo gahunda iteganya ko abagororwa cyangwa abakiburana ku byaha byoroheje bihanishwa igihano kiri hagati y'amezi 6 n'imyaka 5 bashobora kwemera icyaha bakagabanyirizwa igihano. Umuvugizi wa RCS CSP Sengabo Hirari yatangaje ko abagororwa cyangwa abakiburana bifuza ubwo buryo bandikira ubushinjacyaha babisaba, noneho bakabafasha bakagirana ubwumvikane, icyemejwe kikandikwa nk'umwanzuro kandi kigakurikizwa. Ati umugororwa ashobora guhabwa igihano gito ugereranyije n'icyo yakabaye ahabwa, yaba yarakatiwe nk'umwaka akawusubikirwa ubwo agahita ataha. Uwemeye icyaha ashobora no guhabwa igihano gito niba icyaha cyahanishwaga nk'amezi 6 n'umwaka agahabwa ayo mezi. Yongeyeho ko ubushinjacyaha bubafasha no kubahuza n'uwakorewe icyaha bakumvikana ku bijyanye n'ikiza kababaro kandi nabwo ngo ibyemeranyijweho bigakurikizwa. CSP Sengabo yavuze ko kwikubitiro mu mujyi wa Kigali hahise yarekurwa abantu 80 bakoze ubwumvikane bwo kwemera icyaha bari bamaze iminsi bafashwa kumvikana ariko bemera ibyaha bakoze. Harimo bumvikaniraga ku igororero rya Mageragere kuko bari barakatiwe ndetse n'abandi babikoreye ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, rwa Gasabo n'urwa Nyarugenge. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Madamu Mukanaganzwa Domitira yasabye abagororwa mu igororo rya Nyarugenge kuyoboka uwo muco wo kwemera icyaha aho gutsimbarara. Ati iyi gahunda twayihereye ku byaha byoroheje ariko nta cyiciro na kimwe cy'ibyaha idakoraho. Nubwo waba warisha umuntu ukaza ukabyemera bishobora gutuma igihano aho kuba burundu kiba imyaka 25. Mucyo Patia uri mu bantu 80 barekuwe yari yajyanywe mu igororero akurikiranwe icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi yakoreshejwe uburiganya. Mbere yo kurekurwa yavuze ko yasubikiye umwaka n'amezi 9 yagombaga gufungwa. Bizumuremyi Samuel we yavuze ko amaze amezi 10 aburana ku cyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano ariko ko yishimiye ko kuba nyuma yo kwemera icyaha no kuganira nabo yagikoreye yabwiwe ko agiye kurekurwa bitewe n'uko koroherezwa n'ubutabera. Komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yerutse kugaragaza ko ubucucike mu magororero yo mu Rwanda mu mwaka wa 2024-2025 bwagabanutseho 24.3% ugereranyije n'umwaka wabanje kuko bwavuye ku 134.3% bigera ku 110%, bikaba byaragizwemo uruhare n'ubuhuza. Mu makuru avuga mu turere ingo 270 zituriye uruganda rwa Stirirwa zigiye kwimurwa. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Antoine Marie Kajangwe yatangaje ko abaturage baturiye uruganda rwa Stirirwa ruherereye Rwamagana bagiye gutangira kwimurwa. Yabitangarije abadepite bagize Komisiyo y'Ubutaka, Ubuhinzi, Ubworozi n'Ibidukikije mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda. Yagaragaje ko hamaze gukorwa ibarura ku miryango ituye mu muzenguruko wa metero 500 uvuye ku ruganda kuko ari bo bagomba kwimurwa, bigaragara ko harimo ingo 270 zizimurwa. Ati twari twafashe umwanzuro nka leta ko habaho kwimura abo baturage, twari twakoze isuzuma ryo kureba niba twakwimura uruganda cyangwa abaturage, dusanga icyaba gihendutse ari ukwimura abaturage ku giciro cyiza kandi cyumvikana. Uyu mwanzuro warafashwe habamo n'umurongo fatizo w'uko ibyo bikorwa bizagenda, harimo ko abaturage bakwimurirwa ahandi hantu muri gahunda ya leta. N'umwanzuro wafashwe mu gihe cyo kuganira ku ngengo y'imari y'uyu mwaka, ariko hari ibyasabwaga kugira ngo abaturage babashe kwimurwa. Yagaragaje ko hari gukorwa ibishoboka kugira ngo nibura umwaka utaha gahunda yo kubakira abazimurwa izabe yatangiye. Ati icyifuzo cyacu nicyo duteganya nuko gutuzwa byatangira mu ntangiriro z'umwaka 2026 ariko bitinze mu mwaka utaha w'ingengo y'imari itaha bitewe n'iyabihari. Yavuze ko ari ibintu biri gukorwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ndetse na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Aba baturage bo mu kagari ka Cyarukamba begereye neza uru ruganda rukora ibyuma, bamwe muri bo bagaragaza ko batishimiye uburyo igena agaciro ry'imitungo yabo ryakozwemo. Umwe ati nibaza ukuntu babaza igikoni cyanjye cyonyine bagasiga inzu, nkumva biratangaje. Ese nzasigarana inzu gusa ihagaze ku gasozi? Niba rukubara bakatubari ibintu byose bakatwimuraho kutubarira ibice. Kajango yavuze ko nubundi ibarura ry'imitungo rishobora kuzongera gusubirwamo kuko rirengeje umwaka rikozwe.
Mu karere ka Ruhango ho umusore arakekwaho kwica nyirakuru. Umusore w'imyaka 20 y'amavuko birakekwa ko yakubise nyirakuru inkoni bikamuviramo urupfu. Byabereye mu mudugudu wa Kabuga mu kagari ka Kabuga k'umurenge wa Mbuye mu karere ka Ruhango. Bamwe mu batuye muri uyu mudugudu wa Kabuga babwiye amakuru umuseke ko Ntezimana Damascene ushinjwa kwica nyirakuru yamusanze mu rugo aramukubita kugeza ashizemo umwuka. Uyu muturage avuga ko uyu musore yishe nyirakuru amushinja ko amuroga. Ati nyirakuru yibanaga kuko nta mwana bari kumwe mu rugo. Yamusanze ari wenyine mu rugo aramwica. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbuye Muhire Floribert avuga ko nyakwigendera yitwaga Mutumwinka Tereza nawe ukekwaho kumwica yitwa Ntezimana Damascene ngo akaba afite uburwayi bwo mu mutwe. Ati ni umusore ufite uburwayi bwo mu mutwe yagiye mu rugo yica nyirakuru. Gitifu Muhire avuga ko uyu musore yatawe muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano. Hashize ibyumweru 2 muri uyu murenge wa Mbuye humvikanye inkuru y'abagabo 2 ndetse n'umugore bakekwaho kwica umugabo bikavuga ko bahise bafatwa nabo bashyikirizwa ubushinjacyaha. Mu karere ka Musanzeho abayobozi b'akagari ka Cyabagarura bafunzwe bakekwaho ruswa. Abaturage bo mu kagari ka Cyabagarura mu murenge wa Musanze bavuga ko banyuze mu bihe bikomeye mu gihe bayoborwaga n'abayobozi bakekwaho ruswa mu myubakire, ikimenyane n'imikorere mibi. Kuri ubu bane bakaba bafunzwe nyuma yo gutabwa muri yombi. Bavuga ko nubwo bababajwe nuko ibyo abayobozi babo babakoreye byabagizeho ingaruka, uwasabaga kubaka inzu mu buryo butemewe n'amategeko yasabwaga nibura kuba yayujuje mu gihe kitarenze iminsi 3 akaba yamaze kuyisakara no guyitera igishahuro. Ariko kuri ubu ngo barishimira ko ubutabera butangiye gukora nyuma y'igihe bamaze bahabwa serivisi mbi. Aba bayobozi barimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari, umukozi ushinzwe imibereho myiza n'iterambere mu kagari, abakuru b'imidugudu 2 na daso bakafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Cyuve aho bakurikiranywe ibyaha binyuranye bijyanye n'imikorere mibi na ruswa. Aba baturage bavuga ko kugira ngo umuntu yubake azabashe guhabwa amafaranga y'ubudehe cyangwa akemurirwa ikibazo byasabaga gutanga ruswa niyo yaba ari nto. Umwe mu baturage utifuje ko amazina yatangazwa kubera impamvu z'umutekano we yagize ati muri Cyabagarura ntawe washoboraga gukora ikintu na kimwe atabanje gutanga amafaranga. Ushaka kubaka urugo bagusabaga 5,000 cyangwa 10,000 kugira ngo umunyamabanga nshingwabikorwa ashyire umukono ku cyangombwa. Utayabonye rero inzu yawe barayisenya bakavuga ngo wubatse mu kajagari. Ni ikibazo gikomeye. Mugenzi we yagize ati njyewe ndi mu batishoboye bagombaga guhabwa amafaranga y'ubudehe ariko bambwiye ko ntayabona ntishyuye 5,000. Ibyo byarambabaje cyane kuko ayo mafaranga nari kuyakoresha mu kugaburira abana banjye. Ubuyobozi bwabo bwari bwarahinduye akagari mu buryo nta cyizere umuturage yabagiriraga. Aba baturage bavuga ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari n'umukozi ushinzwe imibereho myiza n'iterambere mu kagari batavugaga rumwe kandi ko ayo makimbirane yabo ari yavuyemo akavuyo mu micungire y'akazi aho umwe yatangaga uruhushya rwo kubaka atabajije undi bitewe n'inyungu bwite undi akaza akabisenya. Hari n'abavuga ko abayobozi bari barabaye nk'ibikomangoma mu mudugudu aho abaturage bababwira amakuru y'ibyaha cyangwa ubujura nibabyiteho. Nsengimana Claudien umuyobozi w'akarere ka Musanze yemeje ko abayobozi bafunzwe bakekwaho ibyaha byerekeranye n'imikorere mibi n'uburangare bukabije mu mirimo bashinzwe. Yasabye abaturage kujya basaba ibyangombwa byabo binyuze ku irembo kandi bakabanza kubona ubutumwa bugufi bubyemeza mbere yo gutangira ibikorwa byabo. Umuvugizi wa polisi mu Majyaruguru Inspector of Police Ngirabakunzi Nyase yemeje aya makuru avuga ko aba bayobozi bafunzwe kandi ko iperereza rigikomeje. Abaturage bavuga ko nubwo bababajwe nuko abayobozi babo bageze aho bafungwa bifuza ko ubutabera bukora akazi kabwo mu mucyo kugira ngo hazabeho isomo rikomeye ku bandi bayobozi bakirengagiza inshingano zabo. Mu gutangira aya makuru nabibabwiye ko mu karere ka Rubavu hadutse ibicurane bifite ubukana bukomeye bimaze guhitana abana 3. Inzego zitandukanye mu karere ka Rubavu ziremeza ko hadutse icyorezo cya gripe kimaze guhitana abana 3. Ubuyobozi bw'umurenge wa Gisenyi mu nama bwakoranye n'abaturage bukaba bwasabye ibigo by'amashuri ko bitegeka ko abana bambara udupfukamunwa. Umwe mu bari muri iyi nama yabwiye amakuru umuseke ko ubuyobozi bwabahaye amakuru ko hari icyorezo cyaje mu bana gifata mu buryo bwa gripe aho wanduye yitsamura akazana utumyira akagira umuriro kandi agacika intege. Francine Uwineza umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi yavuze ko iyi ndwara ihari kandi ko batangiye gufata ingamba z'ubwirinzi. Ati ni indwara ifata abantu benshi kandi yandura cyane. Ingamba twafashe icyambere no bukangurambaga kugira ngo abaturage bayimenye bamenye abana bose bagaragaza ibyo bimenyetso babohereze kwa muganga cyane ko abana bari ku ishuri. Umwana agume mu rugo kugera akize kugira ngo asubire ku ishuri. Mu gihe hirya no hino muri aka karere hari ahagenewe gukaraba hahurira abantu benshi ariko hakaba benshi bari batakibikora, ubuyobozi bwasabye ko ubukarabiro bwashyizweho mu gihe cya COVID-19 bwongera gukora. Ubuyobozi kandi buri gukorana n'abajyanama b'ubuzima kugira ngo batange imiti ku bana baba bafite ibimenyetso. Mu kiganiro Assistant Commissioner of Police Dr. Tuganeyezu Corneille uyobora ibitaro bikuru bya Gisenyi yahaye umuseke yahumurije abaturage ko iyi ndwara inzego z'ubuzima zamaze kumenya iyo ariyo n'ikiyitera. Ati ntabwo ari indwara idasanzwe, ni gripe, ibicurane ariko igeraho ikaba yamerera nabi umubiri. Ije n'ubundi mu gihe tuba twiteguye indwara zo mu buhumekero cyane cyane gripe ndetse rimwe na rimwe n'umusonga. Nicyo gihe cyayo n'ubundi gusa icyajemo gishyashya n'ubukana. Irimo irazana ubukana bwinshi. Dr. Tuganeyezu yavuze ko igitera ibi bicurane bamaze kukimenya kuko hafashwe ibizamini birapimwa ngo basanga ari ibicurane bizana na bagiteri ibyitwa grippe et les infections bactériennes. Ubuyobozi buvuga ko ingamba zafashwe zirimo iyo gushishikariza abantu baba barafashwe ariko bakaba bataragera kwa muganga kwihutira kugerayo. Indi ngamba ni ukujya mu mashuri kureba ko aho batarimo abana banduye nabo bakajyanwa kwa muganga.
Dr Tuganeze Corneille yavuze ko hafashwe ingamba yo kuvura abagaragayeho ubwo burwayi. Indi ngamba akaba ari ubwirinzi nko gukaraba intoki, gukorora mu buryo bwo kwirinda kwanduza abandi, ukorora agakinga ikiganza ku munwa no kwirinda gukororera mu bandi bantu. Indi ngamba ari ubukangurambaga mu baturage ndetse no kwihutira kujyana abana kwa muganga kare kugira ngo batanegekara, kimwe n'abantu bakuru bafashwe ngo bagomba kwivuza. Aka gace k'ubuzima ka Gisenyi Dr Tuganeze avuga ko karimo gukorana n'izindi nzego nk'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ku buryo imiti yo kuvura biriya bicurane hari ndetse n'ibindi bikoresho byakenerwa mu guhangana n'indwara ngo birahari. Na mu karere ka Ngororero litiro 12,500 z'amata akamwa ku munsi ntagezwa ku isoko kubera imihanda yangiritse. Umukamo w'amata ungana na litiro 12,500 no kuvuga kimwe cya kabiri cyuboneka mu karere kose ka Ngororero ntubasha kugezwa ku ruganda kugira ngo utunganywe kubera ikibazo cy'imihanda yangiritse. Abaturage bagaragaje iki kibazo nabororera mu nzuri zo mu Gishwati baragaragaza ko bemerewe umuhanda w'ibirometero 25 ariko rwemeza mirimo wahaye isoko ryo kuwukora arawudindiza. Ni umuhanda uva mu murenge wa Kabaya werekeza mu nzuri za Gishwati ziherereye mu murenge wa Muhanda ku ikusanyirizo rya Bweru. Biteganyijwe ko uzuzura utwaye arenga miliyari 2 na miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo woroshye ubuhahirane bw'abaturiye inzuri za Gishwati n'abaturiye ibindi bice. Bigitangira aborozi bari bishimiye ko uyu muhanda utangiye gukorwa ariko amasahira mu kirere bakavumira kugahera uyu rwiyemeza mirimo kubera ibihombo yabateje kandi bari bafite ikibateza imbere. Zirimo abagabo Jean Bosco ni president wa koperative Kamu Ngororero ikusanya umukamo w'aborozi bo mu karere ka Ngororero ikawugeza ku ruganda rutunganya amata rwa Mukamira. Yavuze ko bumvaga ko bagiye gukorerwa umuhanda ariko ko rwiyemeza mirimo yagezemo arawangiza kurushwa yawusanze. Kuri ubu bamaze umwaka urenga batabasha kugeza umukamo uri hagati ya litiro 3,000 na litiro 5,000 ku ruganda. Umuyobozi w'akarere ka Ngororero Christophe Nkusi yabwiye Amakuru igihe ko ahabaye kudindira ko ibikorwa byo kuwutunganya bitewe n'inzitizi zirimo n'izimvura nyinshi. Yavuze ko abawubaka bagiye bahura n'inzitizi zishingiye ku indagurika ry'ibihe nk'imvura idasanzwe igwa mu nkengero za Gishwati, kwishyura ingurane, imihanda isanzwe itakiri imigenderano ku buryo ngo bagorwa no kuhageza ibikoresho. Cyakora yashimangiye ko nubwo byatinze uyu muhanda uri kubakwa mu nzuri za Gishwati uzanyura Kabaya, Muhanda, Bweru ukenewe ndetse kuzagira uruhare mu kuzamura ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Ikorwa ry'uyu muhanda uzorohereza abororera n'abahinga hafi y'inzuri za Gishwati ku gice cya Ngororero imirimo kuwutunganya igeze kuri 35%. Na mu karere ka Karongi abantu 21 biyise abatahajuru bafatiwe mu rugo rw'umuturage bari kuhasengera. Abagore 17 n'abagabo 4 biyise abatahajuru bafatiwe mu rugo rw'umwe muri bo witwa Munyangeyo Izakare w'imyaka 74 mu mudugudu wa Kabutare mu kagari ka Kigarama ku murenge wa Gishyita y'akarere ka Karongi bahasengera mu buryo butemewe. Ikaba ari inshuro ya kabiri muri uru rugo hafatirwa basengera muri ubwo buryo. Bafashwe ku bufatanye bw'abaturage, inzego z'ibanze n'iz'umutekano ubwo ubuyobozi bwari muri gahunda isanzwe yo kureba uko imibereho y'abaturage yifashe n'ikiyibangamira. Umuturanyi wabo yagize ati ni inshuro ya kabiri uru rugo rufatirwamo aba bantu biyita barokore b'abatahajuru biyomoye ku itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7. Bafashwe ubwo abayobozi bari barugezemo muri gahunda isanzwe y'imibereho myiza y'abaturage. Aba basenga bari bahazindukiye mu rukerera batazi ko hari abayobozi bari bubagwe gitumo batangira gusenga. Yavuze ko bagifatwa bashyikirijwe polisi sitasiyo ya Gishyita ngo baganirizwe bigishwe neza gahunda za leta cyane cyane ko nta nimwe bubahiriza kuko ngo batazemera. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gishyita n'igena afisa yabwiye Amakuru imvaho nshya ko ubwe yaganiriye nabo bakimara kubafata akumva bafite imyumvire iteye impungenge. Ati njye ubwanjye nafashe umwanya wo kubigisha mbabaza itegeko ry'Imana ribabwira kutubahiriza gahunda za leta no kutajya mu nsengero kandi leta n'amatorero bishyirwaho n'Imana. Numva ibyo basubiza bakeneye kwigishwa bihagije bagahinduka. Twahise tubazana kuri sitasiyo ya polisi ya Gishyita ngo bajyanwe muri transit center bigishwe indangagaciro z'umuco nyarwanda banakurwemo iyo myumvire iyo byabafite. Yavuze ko umubare munini usanga ari abagore baba bataye abagabo n'abana mu ngo bakiruka inyuma y'ababashuka bababwira kudakora umuganda n'ibindi bikorwa rusange. Yasabye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe aho bumvise abasenga batyo no guhindura imyumvire. Mukanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Ikizere cyanjye mu kubaka inzu nishimiye nacyeguriye inzobere mu bwubatsi abanyamwuga kandi babizerwa. Birumvikana ko amafaranga nateganyirije inzu yanjye ntashobora gupfa kuyatera inyoni. Nagize amahirwe yo guhura na M23 Limited. Nabasabye guhera ku mbata y'inzu y'igishushanyo ndashima. Mbabwira kumbarira ibikoresho bizayigendaho nabyo ndabishima. Navuganye n'abakiriya benshi bubakiye mbere sura n'imishinga yabo nsanga niba nta makemwa. Mu kunyubakira inzu yanjye bazayimpa baranakoze finissage yewe ngenda ninjira gusa. Abangaba si babafundi wishyura bwacya ntumenye irengero. Oya nta nubwo bagusaba amafaranga y'umurengera ngo bisagurire. Bagenzwa no gutakisha umujyi inyubako zizaramba n'ubwiza. M23 Limited ikigo gikora imishinga y'ubwubatsi bw'amoko yose niba ukuriye guha icyizere. Duhamagare kuri 0727 73 0860 cyangwa usura ibiro byacu ku Muhima.
uyu mujyi urimo amaduka menshi agurisha amatelefoni ndakuraho iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana nigezweho ibizwi nka top up urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana nigezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa eshatu@futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Mu makuru y'u Rwanda, intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zageze Doha nyuma y'iminsi zitegerejwe. Intumwa za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zageze Doha muri Qatar nyuma y'iminsi zitegerejwe ngo zifatanye n'ihuriro M23 gutera indi ntambwe ziganisha ku masezerano y'amahoro. Intumwa za M23 ziyobowe n'umuyobozi wungirije wayo ushinzwe ibikorwa bya politike, imiyoborere na diplomasi Bertrand Bisimwa. Zo zikaba ziri Doha kuva mu cyumweru gishize muri gahunda y'ibiganiro by'amahoro. Ku itariki ya 11 z'uku kwezi Bisimwa yatangaje ko na bagenzi be bagitegereje abahagarariye guverinoma ya Kongo kugira ngo bakomeze gahunda y'amahoro nk'uko babyemeranyijweho babifashijwemo na leta ya Qatar. Nyuma y'intumwa za leta ya Kongo zigeze Doha byitezwe ko mu minsi mikiri imbere yashobora gushyirwa umukono ku masezerano aganisha impande zombi ku masezerano y'amahoro. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yatangajwe impande zombi zitarumvikana ku cyifuzo cya leta ya Kongo cyo gusubizwa ibice byo mu burasirazuba bwa Kongo bigenzurwa na M23. M23 isobanura kenshi ko idateze kuva mu bice igenzura ikagaragaza ko ari ifite ubushobozi bwo kubungabunga umutekano wabyo ibituma abaturage bakomeza ibikorwa bibateza imbere nta nkomyi. Mu biganiro bitandukanye n'abanyamakuru leta ya Kongo yatangaje ko ariyo amategeko y'ububasha bwo kugenzura ubutaka bw'igihugu bwose bityo ko AFC M23 igomba kuva muri ibi bice yabyanga yabikunda. Impande zombi zamaze kumvikana ku ngingo zirimo guhagarika imirwano zinashyiraho urwego ruzajya rugenzura iyubahizwa ry'iki cyemezo nubwo bigaragara ko intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Leta na M23 kandi bumvikanye kurekura imfungwa bemeranya ko komite mpuzamahanga ya Croix Rouge izabibafasha ariko birasa naho kubyubahiriza byo bikiri kure. Therese Kayikwamba Wagner, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yatangarije Al Jazeera ko mu kurekura imfungwa hari izo leta ishobora kutarekura bitewe nuko zaba zarakoze ibyaha bikomeye. Kayikwamba yasobanuye ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ashimangira ko atazigera yemera ko amasezerano leta na M23 abangamira gahunda yo guca umuco wo kudahana. Depite Aimé Boji Sangala yatorewe kuba perezida w'inteko ishinga amategeko ya Kongo mu nama yabereye mu nteko rusange i Kinshasa. Mu badepite 423 batoye Aimé Boji yabonye amajwi 413 nk'uko Radio Okapi bivuga. Perezida w'agateganyo w'inteko ishinga amategeko Jean-Claude Chilumba yagize ati kuva amaze kubona amajwi arenga ku bwiganze bw'amajwi yatanzwe nyakubaho Boji Sangala Aimé yatorewe kuba perezida w'inteko ishinga amategeko nk'uko biteganywa n'ingingo ya 28 igika cya mbere cy'amategeko agenga amatora. Aimé Boji asimbuye Vital Kamerhe wahatiwe kwegura kuri uyu mwanya. M23 yeretse abaturage ibice bimwe bya drone ya CH4 iheruka guhanura. Umutwe wa M23 kuri ya gatanu weretse abaturage mu gace kanzibira muri territoire ya Warungu imwe muri drone z'intambara zo mu bwoko bwa CH4 ingabo zawo ziheruka guhanura. Muri iki cyumweru nibwo izo drone uko ari ebyiri zahanuwe. Imwe yahanuriwe muri territoire ya Masisi kuwa kabiri ku itariki ya 11 yari yiriwe irasa ku birindiro bya M23 ndetse no mu duce dutuwe n'abaturage mu gihe indi yahanuriwe mu bice bya Warungu. Ingabo za leta ya Kongo zari zimaze amezi hafi 2 zifashisha ziriya drone zikorerwa mu Bushinwa mu kugaba ibitero bikomeye kuri M23 bamaze imyaka 4 barwanira mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibice by'imwe muri iyi drone byeretswe abaturage bikabigaragaramo amapine, amababa ndetse n'ibindi bice byayo bitandukanye. Ingabo za M23 zahanuye ziriya ndege zitagira abapilote nyuma y'iminsi mike perezida w'ura mutwe Bertrand Bisimwa ateguje ko bagiye gutangira kuzihanura mu rwego rwo gushyira iherezo ku kibazo ziteje abaturage. Aha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero abaturage hafi miliyoni 25 ngo bugarijwe n'inzara ikabije. Umuryango w'abibumbye watangaje ko abantu hafi miliyoni 25 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugarijwe n'inzara ikabije cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu maze imyaka myinshi uberamo intambara. Umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Stéphane Dujarric yatangajwe ko intara Kivu ya ruguru ariyo yugarijwe cyane n'ikibazo cy'inzara n'ibindi bibazo bikomoka ku ntambara kuko kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka abaturage barenga igihumbi barishwe abandi benshi barahunga.
ishami ry'umuryango w'abimbye rishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi rigaragaza ko rihangayikishijwe bikomeye n'ibitero bikomeje kugabwa mu burasirazuba bw'iki gihugu cyane cyane muri Beni. M23 imaze igitangaza ko ihuriro ry'ingabo za leta n'imitwe bafatanya rigaba ibitero mu bice bitandukanye uyu mutwe ugenzura harimo n'ibyifashisha drone ku bice bituwe n'abaturage. Stefan Dujarric yasobanuye ko ibitero by'imitwe yitwaje intwaro myinshi ikorera mu burasirazuba bwa Kongo ngo bikomeje gukoma mu nkokora ibikorwa by'ubutabazi byakabaye bifasha abaturage kubona ibyo barya bikanafunga imihanda yifashishwa mu bwikorezi bw'ibicuruzwa. Yagaragaje ko urwego rw'ubuvuzi narwo rwahungabanyijwe bikomeye n'aya makimbirane kuko kuva mu kwezi kwa mbere amavuriro 6 yagabweho ibitero yiyongera ku yandi 22 yatewe mu 2024. Umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abimbye yatangaje ko amavuriro arenga 50% adakora ibituma abaturage barenga 150 babura serivisi z'ubuvuzi. Stefan Dujarric yagaragaje ko igihangayikishije cyane ari uko abatabazi babura uko bagera ku baturage bafite ibi bibazo kugira ngo babagezeho ibyo bakeneye birimo imiti n'ibiribwa. Ubusesenguzi bwakoze ku ngaruka amakimbirane muri Kongo akomeje kugira ku baturage bugaragaza ko umubare w'ubugarijwe n'inzara ikabije muri iki gihugu bashobora kugera hafi kuri miliyoni 27 mu gice cya mbere cya 2026. Jean Pierre Bemba, Vice Ministre w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yagarutswe mu rubanza rwa Lumbala i Paris. Urubanza rwa Roger Lumbala rukomeje kuburanishwa n'urukiko ruburanisha ibyaha bikomeye i Paris mu Bufaransa, aho kuri ubu rwavuzwemo izina ry'umwe mu bategetsi bakuru muri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bivugwa n'ibiro ntaramakuru AFP. Lumbala wahoze ari umukuru w'umutwe w'abarwanyi ba RCDN akurikiranwe ibyaha by'intambara, ubwicanyi, gufata abagore ku ngufu n'ubugambanyi, ibyaha wahakana. Ku munsi wa kabiri w'urubanza rwe Lumbala yanze abamuhagarariye mu mategeko ndetse yanga no kwitaba urukiko nk'uko radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yabitangaje. Yavuze ko ubutabera bw'Ubufaransa budafite ububasha bwo kumuburanisha ndetse yamaganye ibyo yise ubucamanza budasobanutse bw'Ubufaransa. Hashyizweho n'undi mwunganizi mu mategeko watanzwe n'urukiko nuko urubanza rurakomeza. Muri uru rubanza Roger Lumbala yatangaje urutonde rw'abatangabuhamya bo kumufasha mu kwiregura. Muri bo harimo Jean Pierre Bemba, kuri ubu ni Vice Ministre w'intebe akaba na Ministre ushinzwe ubwikorezi muri leta ya Kongo. Ariko se kuki izina rya Jean Pierre Bemba ryumvikanye muri uru rubanza? Ikintu cy'ingenzi gikubiye muri uru rubanza ni operation yiswe Effacer le tableau. Urukiko rero rurimo gusuzuma ibyabereye muri operation yakorewe mu ntara za Ituri na Kivu y'Amajyaruguru mu ntambara ya kabiri ya Kongo hagati ya 2002 na 2003. Abashinjacyaha baravuga ko ibyo byari ibitero bya gisirikare ku basivile byabaye mu bwicanyi bw'indengakamere bwakozwe n'abarwanyi umutwe wa MRC wari ukuriwe na Jean Pierre Bemba hamwe na RCDN wa Roger Lumbala. Icyo gihe iyo mitwe yari ifatanyije mu rugamba rwo kurwanya mu mutwe wa RCDML wari ukuriwe na Mbusa Nyamwisi. Ubushinjacyaha buvuga ko iyo mirwano yaviriye mu bwicanyi bw'amoko ndetse n'ibindi byaha bikomeye by'intambara. Mu manza zabanje Roger Lumbala yakomeje gushimangira ko nta ruhare yagiraga mu byemezo bya gisirikare byafatwaga muri urwo rugamba yafatanyijemo na Jean Pierre Bemba. Avuga ko abo ku ruhande rwe batari mu mutwe wa gisirikare ahubwo ko ari umutwe wa politike gusa. Lumbala ashinja Jean Pierre Bemba n'itsinda yari ayoboye ko aribo bakoraga ibikorwa byose bya gisirikare. Ni muri urwo rwego abunganiza amategeko ba Lumbala basabye ko Jean Pierre Bemba yagaragara mu rukiko kugira ngo atange ubuhamya ku byaha biregwa Lumbala binyuze muri ambasade y'Ubufaransa Kinshasa, bakaba bamaze kohereza ubwo butumwa kuri leta ya Kongo. Biteganijwe ko hari abandi batangabuhamya bazitaba urukiko, bamwe bakaba baranagiye kuri ambasade y'Ubufaransa Kinshasa muri iki cyumweru kugira ngo bakore ibisabwa mu gusaba ibyangombwa by'inzira. Uko umucamanza muri urubanza yabivuze, ku busabe bw'impande zombi yashyizweho uburyo bwihuse bwo gutanga ibyo byangombwa by'inzira kuri abo batangabuhamya, cyane cyane abo ku ruhande rwa Lumbala. N'abayobozi mu Bufaransa bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuganira ku mikorere mishya ya MONUSCO. Umuyobozi muri Minisiteri y'Ubufaransa ishinzwe ububanyi n'amahanga akaba ashinzwe imikorere y'umuryango w'abibumbye witwa Frederic Jong yakiriwe n'abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baganira ku mikorere ivuguruye y'abagize MONUSCO. Abayobozi bamwakiriye ni Vice Ministre w'intebe agashingwa n'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano n'imibanire ndangamuco witwa Jacques Shaban na Ministre w'ububanyi n'amahanga Therese Kayikwamba Wagner. Frederic Jong yazanye na Remy Malesho uhagarariye Ubufaransa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro byabo byatinze cyane ku ivugururwa ry'inshingano za MONUSCO ndetse n'ibyo guverinoma ya Kongo yiteze ku bagize ubwo butumwa. Ministeri y'ububanyi n'amahanga ya Kongo yatangarije kuri XET mu gihe uburasirazuba bwa Kongo bwibasiwe n'umutekano muke bigatuma abahatuye badatekana, ni ngombwa ko habaho kuvugurura ubutumwa bwa MONUSCO. Frederic Jung asanga iryo vugurura rizaba ingirakamaro. Akanama k'umuryango w'abimbye gashinzwe amahoro ku isi gaherutse kongerera MONUSCO indi manda, ubusanzwe ikaba yari buzarangire ku itariki ya 20 z'ukwa 12 muri uyu mwaka. Naho muri Uvira icyoba ni cyose mu ngabo z'u Burundi. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ingabo z'u Burundi zitewe ubwoba nuko isaha n'isaha inyeshyamba za M23 zishobora gutera umujyi wa Uvira zikaba zawigarurira. Uvira ni umujyi w'ingenzi cyane mu karere kanini ka Kongo gahana imbibi n'u Burundi. Mu kwa 10 M23 yohereje intumwa zo guhura na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye zijyanywe no kumwereka ingaruka zikomeye zishoboka naramuka adategetse ingabo ze kuva mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu muburo w'inyeshyamba ariko ntabwo Perezida Evariste ngo yawumvise. Aho gutegeka abasirikare b'Abarundi kuva muri icyo gice bivugwa ko bakomanda b'ingabo z'Abarundi bategetse abasirikare babo kuguma mu birindiro byabo
kongera ingufu mu mirwano, gucukura imyobo myinshi, banakangisha ndetse ko umusirikare wese uzavaho agata urugamba azahura n'ingaruka zikomeye. Uburemere bw'iki kibazo nk'uko iyi nkuru dukesha The Great Lakes Eye ivuga bwashimangiwe n'umugaba wungirije w'ingabo z'u Burundi zirwanira ku butaka Brigadier General Ndizigiye uhamagaje inama zitandukanye hamwe n'abayobozi ba brigade z'imitwe yoherejwe muri Kivu y'Amajyepfo mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 k'uyu mwaka. Ndizigiye yabategetse kwitegura kubuza M23 aho gusubira inyuma nk'uko byagaragaye muri Kivu y'Amajyaruguru. Yavuze ko urugamba muri iki gihe rutakiri urwa Kongo gusa ahubwo ko rureba Burundi ubwabwo. Abashinzwe umutekano mu Burundi bemeza ko General Ndizigiye yihanangirije abayobozi ba brigade ko ubufatanye bushobora kuba hagati ya twirwaneho na M23 ngo bushobora gutuma Burundi butakaza byihuse ubugenzuzi bw'ibintu bigatuma uturere twegera umupaka wa Burundi tugwa mu maboko y'inyeshyamba. Umuburo wa Ndizigiye ugaragaza ko Burundi bugenda burushaho guhangayikira ifatwa ry'umujyi wa Uvira no kutizera ubudahemuka bw'abasirikare b'Abarundi boherejwe mu burasirazuba bwa Kongo. Impungenge afite zishingiye ku gusenyuka kwa morale nyuma y'uko ingabo zoherejwe mu ntambara ku gahato zigahabwa intwaro zishaje no kutumva impamvu zirwanira. Tukiri mu Burundi, ubuzima bw'umunyamakuru Sandra Umuhoza ufunzwe buri mu kaga. Abunganira umunyamakuru Sandra Umuhoza umaze igihe kirenga umwaka afungiye ubutumwa bwaguye nabi ubutegetsi bw'u Burundi yanditse ku itsinda rya WhatsApp batangaje ko ubuzima bwe buri mu kaga muri gereza afungiwemo. Umuhoza ni umunyamakuru w'ikinyamakuru La Nova Burundi yatawe muri yombi ku itariki ya 13 z'ukwa kane k'umwaka ushize azira kwandika ku rubuga rwa WhatsApp ko afite amakuru yizewe yemeza ko leta yahaye urubyiruko rw'imbonera kuri mihoro kugira ngo rugirire naba batavuga rumwe nayo. Yabanje gufungirwa muri kasho y'urwego rw'u Burundi rushinzwe iperereza ajyanwa muri gereza nkuru ya Mpimbi iherereye mu mujyi wa Bujumbura nyuma yimurirwa muri gereza ya Ngozi. Urukiko rw'Ibujumbura rwakatiye Umuhoza igifungo cy'amezi 21 nyuma kumuhamya icyaha cyo kubiba amacakubiri no kuvogera ubwigenge bw'igihugu. Gusa yahise akijuririra agaragaza ko amategeko atubahirijwe mu kumucira urubanza. Ku itariki ya 13 z'uku kwezi Umuhoza yari gutangira kuburana ubujurire mu rukiko rwa Ngozi. Ikinyamakuru Iwacu cyatangaje ko abantu benshi bari bagize ku rukiko biteguye gukurikira urubanza ariko batungurwa no kumva ko rwasubitswe. Intumwa ya perezida w'uru rukiko wari kuyobora uru rubanza yasobanuye ko atari kujya kurutangiza bitewe nuko dosiye ya Umuhoza yamugezeho ikerewe nabone umwanya wo kuyisuzuma byimbitse. Abanyamategeko ba Umuhoza barimo Eric Ntibandetse baragaragaza ko urubanza ruri gutinda kugira ngo umukiriya wabo akomeze gufungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Maître Ntibandetse ati keretse ko afunzwe bidakurikije amategeko turatakamba dusaba ko babona ko n'ubuzima bwe butifashe neza ageze ku rwego agendera ku mbago. Murumva ko bitifashe neza namba. Urubanza rw'ubujurire rwa Umuhoza Sandra rwimuriwe ku itariki ya 19 z'uku kwezi. Muri Uganda ho Bobi Wine yiyamamaje mu Kinyarwanda. Umuhanzi akaba n'umunyapolitike Robert Kyagulanyi Sentamu wamamaye nka Bobi Wine ushaka kuyobora Uganda yagaragaye mu bikorwa byo kwiyamamaza we n'umugore we Barbara Itungo Kyagulanyi bari kuvuga Ikinyarwanda. Uyu mugabo n'umugore babikoze ubwo bari kwiyamamaza mu gace ka Kisoro. Bobi Wine yafashe ijambo arangije aravuga ati ndagusaba byose ubivuge. Barbara Kyagulanyi yahise afata ijambo ati murabona ko namwigishije mwumvise ko abizi mumpa amanota ngiye kuvuga ururimi mwumva turumvikana ibyo mvuga murabyumva. Naje kubasaba ko umugore w'umukuru w'igihugu kuvuga Ikinyarwanda ko umugore wa Bobi Wine Barbara Itungo Kyagulanyi ntabwo ari ibintu byapfuye kuza gutyo ahubwo akomoka muri ntungamo abantu baho bavuga indimi zitandukanye zirimo n'Ikinyarwanda cyangwa urunyankore. Aka gace kandi abagatuyemo bamwe bafite ibisekuruza mu Rwanda. Bobi Wine ari kwiyamamariza kuyobora Uganda ahagarariye ishyaka National Unity Platform aho amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe ku itariki ya 15 z'ukwa mbere k'umwaka utaha. Tanzania yo yamaze kunoza umugambi wo gucyura ku ngufu impunzi z'Abarundi. Minisiteri y'umutekano mu gihugu cya Tanzania na HCR kuva ku wa 2 tariki ya 11 z'uku kwezi bashyize ahagaragara urutonde rurerure rw'impunzi z'Abarundi zisabwa kwiyandikisha kugira ngo basubire iwabo mbere y'itariki ya 30 z'uku kwezi. Ku kibaho gishyirwaho amatangazo ayo mazina yakiranywe uruvange rwo kwiheba no guhagarika umutima mu mpunzi z'Abarundi zahungiye muri Tanzania. Zimwe muri izi mpunzi zagaragaje ko zatunguwe no kubona impunzi hafi ya zose ziri mu nkambi zarategetswe kwiyandikisha kugira ngo zicyurwe mbere yuko uku kwezi kurangira. Umuyobozi w'izi mpunzi z'Abarundi avuga ko iri tangazo ryashyizwe mu Giswahili, Ikirundi n'Icyongereza ryamejwe iki cyemezo kigamije gucyura impunzi ku gahato. Izi ntonde zerekanwe bwa mbere muri zone ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatanu n'iya karindwi mbere yo gukwirakwizwa mu nkambi nk'uko iyi nkuru dukesha SOS Media Burundi komeza ibivuga. Mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize ibibazo byinshi byabajijwe mu nkambi z'impunzi muri Tanzania. Buri Murundi yasabwaga kongera gusaba ubuhunzi no kwerekana impamvu zatumye bamara igihe muri ubu buhungiro. Ibi bibazo byavuzwe ko ari uburyo bwo gusuzuma ibikenewe n'ubushake bwo gukomeza kurengera impunzi mu rwego mpuzamahanga. Mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize uhagarariye HCR muri Tanzania Barbara Bentum Williams aherekejwe na Sudi Mwakibasi umunyamabanga uhoraho ushinzwe impunzi muri Minisiteri y'umutekano mu gihugu cya Tanzania hamwe n'uhagarariye Burundi Ikigoma Jeremy Kekewa batangaje ko mu gihe basuraga impunzi muri Nduta na Nyarugusu basanze impunzi zirenga 97% ngo batagifite impamvu zifatika zo gutuma bagumana stati y'ubuhunzi kubw'ibyo ngo bakaba bagomba gutaka ubushake cyangwa ku ngufu.
N'abanyakenya barenga 200 bari kurwana mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Abanyakenya 200 bari kurwana ku ruhande rw'Uburusiya mu ntambara iri kubera muri Ukraine, kandi hari abandi bashobora kongerwa mu mirwano nk'uko byatangajwe n'inzego z'igihugu. Muri abo barimo abahoze mu nzego z'umutekano za Kenya nk'uko byemejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Musalia Mudavadi. Bamwe mu bakuweyo basanze barakoreshwaga mu gukora drone no mu gufata no gukoresha imiti ikomeye, nta mahugurwa n'imyenda ibarinda bafite nk'uko Mudavadi yabivuze. Perezida William Ruto aherutse gusaba ubuyobozi bwa Ukraine gufasha abanyakenya bafatiwe mu mirwano kugira ngo barekurwe. Bivugwa ko abaturage bagera ku 1,400 muri Afurika bari kurwana ku ruhande rw'Uburusiya muri Ukraine. Bamwe bakaba barashutswe ngo bajyanywe guhabwa akazi nk'uko guverinoma ya Ukraine yabivuze mu cyumweru gishize. Umukinnyi w'imikino ngororamubiri wo muri Kenya yafatiwe muri Ukraine mu kwezi kwa 9 avuga ko yashutswe ngo yinjire mu gisirikare cy'Uburusiya. Ambasade ya Kenya Moscow yatangaje ko ari bamwe mu barwanyi bakomerekeye ku rugamba, kandi ko bari barasezeranyijwe amafaranga agera ku bihumbi 18 by'amadolari y'Amerika ngo bazishyure visa, urugendo n'amacumbi. Musalia Mudavadi yongeye ko guverinoma ya Kenya ihangayikishijwe nuko abanyakenya benshi bagenda bashorwa mu bikorwa by'ubwicanyi, ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge n'uburetwa mu bihugu by'amahanga. Mu kwezi kwa 9 uyu mwaka inzego za Kenya zakijije abanyakenya barenga 20 bari hafi kujya ku rugamba mu Burusiya hafi y'umurwa mukuru Nairobi. Umuntu umukekwaho kuba ari mu bategura ibikorwa byo gushora abanyakenya muri iyi ntambara yarafashwe, kuri bakabakurikiranwa n'ubutabera. BBC yatangaje ko ifite ibimenyetso by'uko Kremlin iri kongera kugerageza kwagura ingufu zayo muri Afurika. Muri Afurika y'Epfo naho hatangiye iperereza ku buryo abaturage bayo 17 bisanze mu gace ka Donbass muri Ukraine bari ku rugamba. Mu gihugu cya Nigeria ho amashuri yose yategetswe kwigisha mu Cyongereza. Guverinoma ya Nigeria yatangaje ko yahagaritse ibikorwa byo kwigisha mu ndimi kavukire mu mashuri abanza by'umwihariko mu myaka ibanza. Minisitiri w'Uburezi Tunji Alausa yatangaje ko icyemezo cyo kwigisha mu ndimi gakondo cyari kimaze imyaka 3 ariko ko kitatanze umusaruro. Bigitangira Minisitiri Adamu yavuze ko iyo umwana yiga mu rurimi gakondo aribwo yiga neza. Cyakora kuva ubu kwigisha mu Cyongereza ngo bizajya bihera mu mashuri y'incuke kugeza muri kaminuza. Dr Alausa avuga ko amashuri yahise atangira kwigisha mu rurimi gakondo yagaragaje umusaruro muke cyane ugereranyije n'ayigisha mu Cyongereza. Umuryango wa Afrika yunze ubumwe wanyomoje Trump wemeje ko abakristo bari gukorerwa genocide muri Nigeria. Umuryango wa Afrika yunze ubumwe watangaje ko ubutumwa bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump bwemeza ko abakristo mu majyaruguru ya Nigeria bari gukorerwa genocide udafite ishingiro. Trump aherutse gushyira Nigeria ku rutonde rw'ibihugu bihangayikishije, asobanura ko yabikoze kubera ko imitwe y'intagondwa ikomeje kugaba ibitero ku mubare munini w'abakristo muri Nigeria. Uyu mukuru w'igihugu yategetse Minisiteri y'Intambara kwitegura kugira ngo nibiba ngombwa ingabo za Amerika zizajye kurinda abakristo muri Nigeria. Trump yatanze ubutumwa nyuma y'aho umudepite wo mu ishyaka ry'abarepublikani riri ku butegetsi bwa Amerika Riley Moore atangajwe ko abakristo barenga 7,000 muri Nigeria bishwe muri uyu mwaka, ababarirwa mu magana barashimutwa n'imitwe irimo Boko Haram. Perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afrika yunze ubumwe Mahamudu Ali Yusuf ubwo yari kumwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yabwiye abanyamakuru ko nta genocide iri kuba muri Nigeria. Ati inzirakarengane za mbere z'ibikorwa bya Boko Haram ni abayisilamu, si abakristo. Uyu muyobozi yasobanuye ko ikibazo cy'umutekano mu majyaruguru ya Nigeria kigoye, bityo ko abantu bakwiye gutekereza kabiri mbere yo gutanga amatangazo nk'irya Donald Trump. Guverinoma ya Nigeria yasubije Trump ko ibitero bigabwa mu majyaruguru y'iki gihugu bigira ingaruka ku baturage bo mu madini yose, bityo ko atari genocide. BBC yasabye imbabazi Trump ariko yanga kwishyura indishyi ya miliyari y'amadolari. BBC yasabye imbabazi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kubwo kugoreka imvugo ye ikagaragaza ko yashishikarije abantu gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu myigaragambyo yabereye kuri Capitol, ingoro y'inteko ishinga amategeko, nyuma y'uko atsinzwe manda ya kabiri. Iki kinyamakuru cyemeye ko mu cyegeranyo cyakozwe kiswe Panorama mu 2024 cyakase imbwirwaruhame ya Trump kikayumvikanisha nk'aho Trump yashishikarije abantu gukora ibikorwa bibi nyamara atari byo. Cyagize kiti turabyemera ko twakase amashusho tukabigira nk'aho ari interuro zimwe zikurikirana, kandi twarakoresheje interuro yagiye akoresha ku bindi bintu yagendaga avuga, ibyatumye byumvikana nk'aho Perezida Trump ari we wahembereye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Umwunganizi mu mategeko wa Trump yavuze ko icyo cyegeranyo cyangije izina ry'umukiriya we, bityo ko BBC kuye kumwishyura agera kuri miliyari y'amadolari nk'indishyi y'akababaro. Ibi byatumye ku itariki ya 9 z'uku kwezi umuyobozi mukuru wa BBC Tim Davie n'umuyobozi ushinzwe amakuru Deborah Tanes begura. Umuvugizi wa BBC yavuze ko umunyamategeko wabo yandikiye ibiro bya Perezida White House kuri iki kibazo, kuko nubwo iki kinyamakuru cyemera ko cyakoze amakosa kitemera ko byangije izina rya Trump. Tariki ya 6 z'ukwa mbere mu 2021 nibwo Trump yatanze imbwirwaruhame mbere yuko hemezwa ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yatsinzwe na Joe Biden icyo gihe. Muri iyi mbwirwaruhame Trump yavuze ko habaye uburiganya mu matora, avuga ko ibyavuye mu matora bidakwiye kwemerwa. Muri iyo mbwirwaruhame niho BBC yakase interuro zimwe na zimwe za Trump ziteranya zikora interuro imwe igira iti tugiye kumanuka tujye Capitol, ndaba ndi kumwe namwe ubundi turwane cyane. Ni mu gihe mu mbwirwaruhame Trump hagati y'interuro tugiye kumanuka tujye Capitol naho yavuze ati ubundi turwane cyane harimo intera y'iminota 50. Ibi byatumye byumvikana nk'aho Trump ari we wahamagariye abamushyigikiye kugaba ibitero ku nyubako ya Capitol mu mugoroba w'itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere mu 2021. Umubyibuho wongerewe mu mpamvu zituma umuntu ashobora kwimwa visa yo kujya muri Amerika.
umunyamabanga wa leta z'ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Amakuru yasabye abayobozi b'iki gihugu ko mu bigomba gushingirwaho umuntu ahabwa uruhushya rwo kukinjiramo harimo n'umubyibuho ukabije usanganywe akimwa visa. Aba bayobozi babwiye ko umubyibuho ukabije ari imwe mu ndwara zidakira bityo ko ufite akwiye kongerwa mu bakumirwa nk'abafite uburwayi budakira badakwiriye kwemererwa kujya muri Amerika. Umuvugizi wa White House Anna Kelly yavuze ko ibi bigamije kugabanya amafaranga y'abaturage ba Amerika agenda mu gufasha abantu bafite ubwo burwayi batabasha kwifasha. Ikindi abayobozi basabwe kujya bareba ni ibipimo by'indwara zitandukanye zirimo iz'umutima, kanseri, diabete n'izindi. Ibi bije byunganira gahunda ya Trump yo gusubiza abimukira mu bihugu by'iwabo aho ashaka kujya asubiza iwabo bagera kuri miliyoni buri mwaka. Imibare igaragaza ko mu 2023 abimukira babaga muri Amerika bitewe n'amategeko bari miliyoni 14. Bigaragazwa ko nibura buri mwaka habarurwa abantu binjiye muri Amerika inshuro 500 ku mwaka bakabayo mu gihe runaka. Abantu 29 bo bapfiriye mu gitero karundura Uburusiya bwagabye i Kiev muri Ukraine. Mu gitondo cy'ukuru wa gatanu murwa mukuru wa Ukraine Kiev wagabwe igitero gikomeye kugeza abantu 29 bakaba bamaze kubarurwa ko bapfuye nkuko byatangajwe n'umuyobozi w'uyu mujyi Vitali Klitschko. Meya wa Kiev yanditse kuri Telegram ko ingabo zishinzwe kurinda ikirere zirimo gukora Kiev bitewe n'igitero gikomeye umwanzi yagabye ku murwa mukuru. Amakuru akomeje kuvuga ko habaye kurasa amasasa ajya hejuru, barasa indege zitagira abapilote ndetse systeme zo kurwanya ibisasu nyinshi ngo zashyizwe mu bikorwa. Kuri ubu kandi amakuru aravuga ko ingabo z'Uburusiya ziri gutera imbere mu mujyi wa Pokrovsk mu burasirazuba aho ushobora kuba ari wo wa nyuma munini w'ubutaka ugiye gufatwa kuva mu 2023. Mu gihugu cy'Ubuhinde ho abakozi b'abagore bagiye kujya bahabwa igiruhuko mu gihe bagiye mu mihango. Leta ya Karnataka iri mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Ubuhinde yashyizeho itegeko rishya ryemerera abagore bari hagati y'imyaka 18 na 52 bakora mu nzego za leta n'iz'abikorera rivuga ko bemerewe ikiruhuko cy'umunsi umwe buri kwezi kubera imihango. Icyo kiruhuko cyo kujya mu mihango kizajya gitangwa bidasabye uruhushya rwa muganga cyangwa indi nyandiko ye igaragaza ko uwo mugore cyangwa umukobwa yayigiyemo. Cyakora iryo tegeko rirareba abagore babarirwa mu 350 na 400 kuko aribo bakora mu kazi kanditse ugereranyije n'abagore miliyoni 6 bakora mu mirimo itanditse barimo abakora nk'abanyakabyizi, abakozi bo mu rugo n'abandi bakora imirimo iciriritse. Ikiruhuko gihabwa abagore bari mu mihango si gishya kuko hari ibihugu bisanzwe bigitanga nk'Ubuyapani, Korea y'Epfo, Indonesia, Espagne no mu zindi ntara z'Ubuhinde nka Bihar na Odisha aho baha abakozi ba leta iminsi 2 ikiruhuko mu kwezi. Gutanga icyo kiruhuko ntibyakiriwe neza na bamwe kuko bavuze ko ari ugutonesha abagore kandi bishobora kugira ingaruka ku buringanire, mu gihe abandi bavuze ko bikwiye kuko mu gihe cy'imihango abagore bakora kandi bari kuribwa bigatuma akazi gapfa. Ibihe by'imihango ni bimwe mu bikomerera abagore kuko hari bamwe baribwa mu nda bikabije, umugongo, abandi bakagira iseseme n'isereri cyangwa ibindi bimenyetso bigaragaza ko ubuzima butameze neza. Inshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru yo muri leta ya Karnataka iri mu Buhinde aho abagore bagiye kujya bahabwa ikiruhuko mu gihe bagiye mu mihango niyo dusorejeho iyi gahunda y'umunsi mu itangazamakuru none ku itariki ya 14 z'ukwa 11/2025. Ni Jean Dodier Kanijabo ndabashimiye ko mwari mudukurikiye, ndabararikira komeza kureba ibindi biganiro bikuru urubuga mugira amahoro. Machegalia Vocational Training Center MVTC, ishuri ry'umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu Fondazione Machegalia Onlas rikigisha imyuga n'ubumenyingiro mu gihe gito. Amezi 6 urangije kwiga ugahita ujya mu kazi. Bigisha gutwara no gukanika ibinyabiziga, amategeko y'umuhanda, gusudira, gutunganya imisatsi, ubwubatsi, ubudozi, gufotora no gutunganya amashusho, indimi n'amahugurwa kuri mudasobwa. Nzamagana y'urubyiruko rwiza amashuri abanza rugakomereza muri Machegalia Vocational Training Center. Uyu munsi bakaba bari mu kazi abandi ari abakoresha. Iri shuri riherereye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera. Fondazione Machegalia Onlas yashinze iri shuri itanga inkunga cyangwa scholarship zo kuryigamo ndetse n'izo kwiga mu zindi kaminuza ku rubyiruko rwo mu karere ka Bugesera rutishoboye. Iri shuri rifite amacumbi ku bahungu n'abakobwa, rigatanga n'amafunguro ku biga bataha n'abacumbikirwa. Ntabwo tuzi icyo hazaza haduhishiye, gusa icyo tuzi ni ukuhategura ariko kwiga muri Machegalia Vocational Training Center.